Ban penlong no ia kipat ba jong ko umsning constituency ban tip no yo kertong jong ke parti HSPDP ki nong ilam jong ke parti ki lawan poi ha umsning auditorium na kebenta ban lum ban lang ia kipat ba nong kersan jong ke parti HSPDP na kebenta ban penmerang pai ba no ia ka kerteng jong kertong ke parti uban ia khun na kene ke constituency ha kene ke election jit nong mikmat pai ba se ying darbar thawan ke jela ke ban salong house ne maharajar ar pulai kene ke parti ha kene ke sengi kelapan menapat ba ya ke kerteng jong ba Primson Makdo benong kertong jong parti na umsning constituency bat kinong ilam ha ba jengkran kilong bagaseng ke don jengkermen pura ban job na maru deu khun ukti jong kene ke constituency maru tip khamba ya jeng don kam jong tan hi baro kawai ki arngut kinong ilam ki bakentup ya ba PK Wanyang beri presiden ke parti jong jela baru ba PB Seliang beri presiden na Riboy district kila permenapai ba ke kerteng jong ba Primson Makdo beno kertong jong ke parti HSPDP ban yang hak sembol jong using da ke bakentu ya ki ba ban kersan ban yo wanra ya ke job house nem arjar ar pulai ki nong ilam jong ke parti kila pensong ru ya ki katto kan ne ki phang bat ki mat ki ba ke parti ka yang hadu kini ki sngi ke dinamar ke jingdon kam jong ke jaj ban riu khasi jantia ban yo no ya ke khasi jantia state ke ba kene ke seng riulum jong ke jela ke bala seng nadu usnem syahjar khandai spa henriu pupra bat ke badang ne badang trikam bat airu ya ke jing sekri se ki pai ba ke jela hadu kini ki sngi ki ba mentah ki nong ilam jong ke parti ki bahakmat ki balawan poi ha kene ke singi ki kentup yo presiden rang ba ka seng uba PK Wanyang uba PB Seliang beri presiden ke parti na Riboy uba pan bor rentat yang beri sekretari jong ke parti jong ke jela ikong bada riti lengdo onong laj beri presiden jong ke state women's wing uba CC Misil ikong Eva Karbani beri kertong jong ke parti na mau di constituency bat kiwe ha kene ke singi la sakhiru ya jing pun pa jong ba Primson Makdo kepala pendap ya ke hall umsning auditorium baro kawai Singleman api paiba konsumsi dan baka parti de education therapy in ain sabtilang baro kumal penang sepi jong election committee bau official candidate kertong candidate ko hakil pare noya lamba ini ubangila sai dari kursi member party seperti bagian kunjung dari apply ide iba Primson Makdo koi koi dah to ai sabti yang kita dari ai sinewa tin to kecil men Tersebut masuk Kung tradisional boleh asal nani katain Riboy ada berjimut dan mulai di polisi untuk bahas isu hitam di BD bakal kamrian nama komunitir dari Riboy jumi jadi 90% di nongga akan berkemudian katong junai Kasong junai kalong dan thaulat yaki thaulat haluti benperio yaki kam di babit bagian yaki semlah tiba lakukan dijipule hotel om tang di kam serta andre wat di kam company ki bahe ane company ki begitu kom semlah dalam perkataan kemenra susu yaki jaga pule ki balabian lalu di bawah lupa kunci school bah sekarang di school bah bentuk yang kita hotel nanti lalu jinggung toy nas semua kuliah jauh berkait ini. Nah lalu jing semua berseluruh yang kilomini kibani syakman nak bentar kesen ya kiba oh ya nak bentar kesen ikam jauh dah kaba haulat ban yo ya kata jimun toy tu baga sadar kami kamu kuburan ini ya kilong kami dan baga women's empowerment ngai kuleiru kerpan di paiba kiba one sekali asin elang na tulen lapoi nagiwi ki jaka ki bersenai berjan
kirawan sekali ini kedua lang yang kasi adik kasi kebakaunya bagi lagi punya hasil sana untuk di beliau belayan alasan begitu pun kita anak ikan menyesman anak ikan menyesman penduduk lebih begini tulilan Tapi ini pakai aji besar berkurang. Bak nampak kakak SPP mana kasih ke bagi kuat bantuan hanya kerana sam ada family boy. Kepada tu bagi sim mengira kali leadership dan sim yang kali parti bagi hoping ila bu paten hadim jadi gembong ikong bada. Kalau ni lama nanti long kami juga women swing kelomba. Saya simpa. Ke SPP kan terwa bagi gaya terwa. Nadu customer kena ispa ribu problem no mistake no rest. Nadu pakai PC kalau hukum ada substitute belum New York ya gejala SPDP syakmat kau ngiya belum itengam ya gejala pura-pura full fledged state of Meghalaya. Dan kalau kita nice patam volunteer kita sakit patam yang kata ke full state Kibarang ilmu tu macam kebamangi nilaan ya ke felicitation menak semudah. Bahagia listrik di facility yang kita kena syarat jil. Don em kita syarat kuburan mana distrik buat presiden kamu ke distrik dibuat administration dalam penurunan ini. Namun kalau di mana kita atau mereka di orang Indonesia Filipina Gaya ketawa menurut lagi atau mereka kita pasti Meghalaya berkurang. Kali parti sisa kemulakan kali parti belarin bahagia pelai kelami mahab dan pas kemenor lingkar nama ini untuk program lah orang ada keren lingkar kepala nak cipin kenal di payah. Let's say khamdam lu epi ikut sama ya. Let's say pimpin yang history. Kali kejat dulu sini para mebe kali kejat dulu ke balai dulu. Ngide kejat dulu ke bangsi masyarakat merau hanong ilong balai dulu. Hakabang idon lagi jom berukam sensya kadang idon lagi jom hima idon lagi jom isim digaloi. Bakali kejat dulu ke jongi kala imsuk kala insan hakali ke ri ke bau blai berkuruh ini. Ngide kejat dulu bertin blai bertin kur kha kali kama ya kohok. Mereka belajar mengenal itu history itu lawan untuk kita lihat laporan yang dari jongi. Apa kita lihat laporan yang dari jongi kita musyawarah kita berkelam hombong lele, berkreat kita kebuat jongi. I know you lele is in di bakrau is in di basyur lele bersyabat kumtu kita like kita jadi sencari dalam jongi kita lihat. Kita belajar dengan jongi tabre parari. Kita lawan berpikir dari segi karyang kita yang dibuat berpikir is in di jongi. Apa kita buat berpikir sno ini berkreat dia. Nak berta udah sama rama, ubadai, udah usna, ubadai, putra usama ubalayan, ya kapaterai, bersyakri, ya kadang kadang katakan jadi. Hadis yang berada, kemudian harus ada kapra. Lese napo usni konstituensi, bak napo kisah tinggi konstituensi. Kapati HSPDP Nyemcam layola Bansai ni kertong Banterwa cukupai ba Nakanaw pagkadaran kata People Alliance Bak kini kapati UDP Hanya ini kikijat Benay keladap Akan silang ke parti HSPDP Haka sisi lekeran Bak Malaysia yang kanai Bangingan ke olah kajong Bak ia kata ke Alliance Ni sampai pak hadir baladap election Nama banjok yang election baru pihak pada supaya badai pada benar, ia berpenjat, ia berpenjat. Jadi harap kita nombor ini pada cerita bak kepak dia CSPP, kumpa, karena kita bak karena penduduk musim, yang sama kibadon, yang akan musim banterwa, berikan penyebab, yang kalian kau jawab baca kerja ini. Dikumtah harga kenti kemudian Haulus yang anajan kaptenai MPC election Nila bersama Bakhau kina nanti kumdo banian Harga juga menolin Bagam bakla bakau Banang ni dapat using konstituensi Nyeriok berkawai Ia kalama aja using Harga ba Kapsa sebab Tang hai kilim mati batang
Cibio, Fire Mission, Henry Kasan Sabut, Bat Kapeni, Bausing Udang Im, Hari Konstitusi. Nampak kau, Balang Ino, yang kinong ilam, Kipadak keremian, Kipasan keterpeng, Aja Pelai, Ngikini yang disusah, Kum Katra, Kum Sentrai, Kapadon, yang kadang rin kapas kem, banyaklah yang jadi kasih di dunia.